Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile. Bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lohle kamentshise. Thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xabuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini. Ngumafavuke njengede ngabane ngunogwathi ubhathwa ikhulu ufama kanakanda. Indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elikhosazana dame ngisho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo geleza ungabonakala ukuthi amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla asemazulwini ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayi fokofo ngangize ngempatha mina gcwala ngakufakela nangisikisi hey ngoba kukude la sisuka khona futhi kude la sisaya khona ngikhumbula ngisathi mangigqamisa lento ethi ugobela onamandla empilweni yomuntu no ugobela wami uNkulunkulu kwakuthiwa I'm insane. People never took me serious ngalezo zikhathi. Kodwa the day sengisho izinto zenzeke kusukela ngalezi yakhathi impela ngisho izinto zenzeke kuze kuzobi namhlanje. Ngikhumbula nje ngisho ngithi indaba yecala lokufaka senzomeyiwa uKelly Khumalo ngeke azaboshwe khona le kwake wagijinyiswa kangathi uyaboshwa zajabula inyoni zathi King uthe wena ngeke azaboshwe nange yoboshwa ngivele ngithi useboshiwe yini ngikhumbula ngo2022 ngithi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili lapho zagijimisana ngaphakathi kuANC zigijimisana egijimiswa ngendaba yephalaphala zigijimisana wathi bengabe lithatha ngaphakathi kwenhlangano kwathi wayeke sobona kuHulumeni ngathi uzolithatha wathi elithatha kuHulumeni yilaba abaningi baphenduka khona bathi hayi inkosi kukude la ngisuka khona ngikhumbula inyanga including ogogo Zikhotheni noMaweni no Sigujana zonke nje inyanga no abudokotela bethi ngoba kade bathi mhlawumbe akushubile thiwa kunomcimbi ozoba sebuze simabhida kuzobekwa ingqwele futhi lapho inyanga ezovotelwa kakhulu ezovotelwa so akuphunywe kuthiwa abantu abavotwe baqashelwa amatekisi namabhasi ukuthi abeze ngangena ngathi hey ayikho event ezoba khona sengibone kahle bayaqolwa lapho inyanga ezinjani ehlulwa ukubhula ukuthi ziyaqola ebandla shem ngosuku lokugcina zasuka kogoli zasuka lapha nalapha nabantu batravela hey ngishilo ila ngagcotshwa khona ke lapho ukuthi hayi nathi ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana nginikeza nje ulwazi mawukuthi mhlawumbe ngilandele manje ungazi ukuthi King Phaka usuka khona umfana owayekade enedudula kuumholi wayo kuthiwa kududula abantu bokufika ezama ukududula noMalema ngathi hayi mfana wami Nhlanhla mfana no Chilex baba umncane kakhulu lapho 1 phuma nje kuMalema 2 lento ukuthi kuthiwe kududulwa abantu uHulumeni ubayekeleni ngaphela uHulumeni uyababona abantu bokufika ukuthi sometimes abangeni ngendlela ubayekeleni sebengadudulwa wena phuma lapho nangampela yavele leyo nto yaphela kanjalo nje emoyeni kukude la kusuka khona yabona mangathiwa ngibale izinto engizikhuluma emhlabeni zaba njengoba zinjalo zingabishona necashaza kuze kuzoba imanje namanje yabo ngibabukile nje abantu bengabe ngikhuluma le ndaba le kaDlamini ngithi uDlamini akabekezela sesophela isigwebo akayeke lento ukuthi nje ukuthi ubiza abameli ufuna ukuphuma akabekezele mfethu sesophela isigwebo sakho sedonsa iminyaka ngoba le yanombolo yadaleka ngomashili uyabo so abantu bathi hayi le kaDlamini kade ubheke idididi labantu kade ubheke idididi mina ngiyikhulumi khona isikhathi safika ngasho ngathi umfana lo ekuthiwa uNtando wayekade enenkinga yesikhothama Swelingi ngasho ngathi uzoba right kodwa akaphume enyangeni
kudingeka mina nesibhedlela, mina umsebenzi ngephawe enginayo ngizobamba lenyoka engaphakathi le yenza ukuthi lokuvuvukala odokotela bazohlinza. Nangampela ngeyiswa kwathiwa wabona phi ilumbu hlinzwa kusho abantu ngababuka nje, kodwa ekugcineni wafika uNtando kumina, ngamsebenza ngepower yami, ngathi hamba mfana uye esibhedlela udokotela uzokuhlinza successful. Nangampela uNtando waba successful. Ile ndaba kaMax ebisixake wonke umuntu ididi isifuna isixova ngisho isizwe sekuthiwa usubona ukuthi amakhosi nabadidiyeli nani sebeyagudlana sekudlalwa ngesizwe sakamakhanya, sekubizwa ama media briefing, yabona indlula mithi abantu bashayisana ngamakhanda bathi kuzothiwani. Ngathi no Max woza la weza uMax ngakhuluma naye, kwathi hayi uzobuya phindele embhedeni aqethuke ngeke amuze. uMax nangu uyithulele manje uMax uyiphushela icontent yakhe abantu abayithandayo, kodwa uphumile kwindlula mithi kukude lasisuka khona futhi kude lasaya khona. Ngathi ngisho ngithi ugobela wami uNkulunkulu and akekho ugobela odlula uNkulunkulu, akekho lemhlabeni izwa ngami konke okunye ekukhala ngaphansi akekho. So ingakho ngithi elokuqala ithemba lakho lemhlabeni alibe uNkulunkulu, elesibili ithemba alibe kubantu bakini. Ungamvumeli umuntu ozokuconfuse ngabantu bakini, ungamvumeli abantu bakini abalele, ungamvumeli umuntu ozokuconfuse ngabantu bakini, ungamvumeli futhi umuntu ozokuconfuse ngokuhlaba. Ngaye ngayichaza lento, ngathi lemhlabeni sinamagazi awu4 sikhwenga ukuhlaba la. Ngathi kuqala igazi lenkukhu, bese kuza igazi lembuzi, kuza igazi lenkomo, kuza igazi lomuntu. Uma untshontsha inkukhu mancane amathuba ukuthi ungaze uboshwe noma ushawe isikebe ukuthi ubanje untshontsha inkukhu ngesikushayela isikebe inkukhu. Ma untshontsha imbuzi suyaqala mawusubanjiwe intshontsho ukhona umonakalo ongenzeka but ngeke uzubulawe. Thi untshontsha imbuzi ngeke uzubulawe, ngeke. Kodwa mawusuntshontsha inkomo lapho usungashawa ufe nokufa. Masubulala umuntu ugwetshwa umhlaba lapho baba, ugwetshwa umhlaba. Amagazi awu4, elenkukhu, elembuzi, elenkomo, elomuntu, elokugcina. Elomuntu igazi alichithwa ngoba ukuchitha kuyingozi kuwena. Awuchithi igazi lomuntu. Ingakho kuthiwa ungazi uqale ngisho kumshaya umuntu ngoba uzothi amshaya umuntu umlimazi. Angiphathi bekwaphuma igazi, angiphathi bekaphuma igazi. Awudlalele into efana lezo. Mawudlalela dlalela enkukhwini, uzembuzini, ugcine enkomeni. Ingakho mina even namanje as much as ngisupport indaba yamakholo, ngimthanda futhi uJesu, but abafundisi khona fast baqondise khona abafundisi. Funa sibaqondise abafundisi. Abafundisi abayeke ukugiya ngegazi lika Jesu. Hayi abayeke ukugiya ngegazi la Jesu. Igazi uze uthi uphuza igazi la Jesu. Igazi la Jesu lomuntu. Abayeke abantu ukugiya ngegazi la Jesu. Abagiye ngani abantu? Abagiye ngemsebenzi kaJesu. Abagiye ngokuthi uJesu wafela abantu. Ababeka ithemba lokuphila kuJesu, hayi ukugiya ngegazi. Ngifuna ivalwe lento ukuthi umuntu lokuthiwa thina sihlanziwe ngegazi. Ngoba mzwane ngayichaza leyo nto. Ngayichaza leyo nto. Ngoba uJesu wayezelwe enabazali. Wayezelwe nabazali. uJesu ukudlula kwakhe emhlabeni wahlukunyezwa. Igazi la Jesu aliphalalanga kamnandi. Ifana ingane yakho mayingahlaselwa bayidubule bayigwaza, igazi layo ngeliphalale kamnandi. Guess what? Uyabona abantu kade befuna ingane yakho bayigwaza noma bayidubule yashona, baya celebrate. Bathi hayi ke sesimshayile. Abanye baze balithathe igazi ngephepha. Abanye baze balithathe igazi ngephepha noma ngendwangu bahambe nalo.
abanye baze bamsike ngisho ulimi benza ubufakazi ukuthi bamshayile, abanye baze bamkopolo namehlo umuntu. Sele sihluke sasenziwa kuJesu. Umbuzo wami uthi, uma ingane yakho ingachithwa abantu igazi, wena family yengane, are you going to celebrate igazi lengane yakho? Are you going to celebrate? Abantu abacelebrate hayi ukuthi bachithile igazi lengane yakho, uyabathanda labo bantu. Ngisho amateksini bengabe zishayana, labo abashayile baya celebrate ukuthi bachithile igazi. Baze bathi hayi ke usesukile endleleni simchitha igazi kodwa ifamily yakhe. Abantu abacelebrate igazi la Jesu akubona abantu abamsulwa, ngoba umuntu ophuza igazi athi umuntu ngihlanzwe ngegazi, akuyena umuntu ivampire leyo. Ivampire isilwane esiphila ngegazi. Isilwane awukwazi ukuthi ngiphuza igazi la Jesu. Lo nto ikhulumayo ukhuluma kunemoya ekulalela, izothi isuka lemoya ekulalela ibe iadopteka imoya obumnyama, ngoba uphakamisa ukuthi igazi lomuntu uyaliphuza. Mayisefikile imoya obumnyama enganeni zakho, khona ingane nje ezovele nje ingasi ekhanda. Uyabazi abafundisi abashumela abaze bakhale, kodwa khona ingane yakhe nje eyodwa umqinqinqi, mhlambe khona enye ephuza utshwala, mhlambe khona ezinye igwazanayo. Kwesontweni ushumela azame ngonyawo olulodwa, kodwa ekhaya khona ingane umqinqinqi. Mawungayazi abafundisi labo, otshela sikufundisa. Utshela sikufundisa. Leyo ukuthi kuphuzwa igazi la Jesu, ayekwe leyo nto. Ayekwe leyo nto. Ngoba ngelinye ilanga ngiyoyichaza ngijule. Kodwa leyo ukuthi abantu balibeke ithemba kuJesu, abalibeke babe kwi-support kaJesu. Iba wena i-team kaJesu. Iba uJesu wayekulwela. Nawe mayisedlule emhlabeni mulwele nezitha zakhe. Obani abayithazi kaJesu yilabo abambulala. Laba bambulala bagiya ngani? Bagiya ngegazi lakhe, bagiya ngamanxeba, bagiya ngesiphambano. Awukwazi ukugiya ngesiphambano. Isiphambano sibe sibulala umuntu wakini. Akakwazi umuntu wakini ukubelethisa ithayi. Then kusasa wena sewucelebrate ithayi ehlukumeza umuntu othi uyamthanda. Akakwazi umuntu omthandayo abelethiswe isiphambano. Bese wena esontweni ucelebrate isiphambano. What is it that you are celebrating? What is it that you are celebrating? Guys, please, wherever you are, grow. This is the spiritual world I'm talking about here. Grow. Ngoba ngelinye ilanga uzofaka umuntu wakini ithayi. Ngelinye ilanga umuntu wakini uzoboshwa bese yashiswa ngemoto. Kushiswa yena kushiswa nemoto. Shuthi wena following day you are going to celebrate imoto. Abanye bethi hayi phela king uJesu wafa wavuka. Ngiyokuchazela ukuthi makuthiwa umuntu ufile wavuka kusuke kwenzekeni, usuke evukela obani bevuka. Umuntu bevuka uvuka ayekolwa nezitha zakhe unless mazimthwebulile. Kodwa umuntu bevuka nje umuntu uyavuka uvukela kwabakubo. Into eyicabangayo isitha ingakho thina amaZulu uze uthi umuntu bengabeshonile kuze kuthiwe mfakeni nentelezi mfakeni nezikhali ahambe ayolwa nabantu abambulele. Obani ababulala uJesu? Yilabo abamkhipha igazi, yilabo abenza igazi laphalala, yilabo abacelebrate igazi la Jesu. Bonke abantu laba bekhona abacelebrate igazi la Jesu ama-vampire. Bonke abantu abacelebrate isiphambano esathola uJesu, ngifisa ngathi isiphambano singathola izingane zabo ukuze ngibone bazocelebrate yini. Abantu abacelebrate ukuthi uJesu wagwazwa, ngifisa ngathi ngabacelebrate igazi la Jesu, ngifisa ngathi ngagwazwa izingane zabo ngibone bazocelebrate yini ukuthi sigwaziwe lapha la igazi. So wish mina abathanda uJesu abamthande honest, abamthande ngemisebenzi yakhe, abamthande ngevangeli lakhe, abamthande ngezimangaliso, abamthande njengendodana eyodwa eyathunywa uNkulunkulu ukuthi ize emhlabeni. Bangamthandeli ukuthi ubulawe kabuhlungu. Abanye baze bakhomike. Babathwala iphambano behlekisa ngokufaka Jesu athi umuntu kodwa on support. Usupporta kanjani ngento umuntu
emhlukumezekile mangareshwa ingane wena ngakusasa uzocelebrate ukuthi ingane ireshiwe uze usho uthi ingane mayireshwa ireshwa kanje umuntu besifazane mayireshwa ureshwa kanje kuze kucaze igazi mayireshwa are you going to celebrate lonto bafethu we celebrate it downfall yomuntu are we celebrate it down and out yomuntu are we celebrate igazi lomuntu amakholo wonke jikelele ngithi awayiyeke lento yokucelebrate igazi la Jesu awacelebrate ubuqhawe buka Jesu abenze emhlabeni uJesu elungisa izinto zakhe wayengapraise igazi lomuntu uJesu uJesu wayelungisa into zakhe ngemvu wayenza umhlatshelo wemvu akukho uJesu la athi khona nginamandla ngoba ngithola igazi la Herod nginamandla ngoba ngithola igazi la Pilato nginamandla uJesu akaza celebrate igazi so why are those fools celebrating the blood of Jesus why uma unenkinga nale nkulumo yami fuck off kusuka namhlanje ake nibe on the support of uJesu ake silweni nemimoya eyabulala uJesu ake sibe nemimoya silwe nayo imimoya eyamhlukumeza uJesu silwe nemimoya siphinde sizona nemimoya ehlukumeza abantu emakhaya awukwazi ukuhlushwa yilwane ekhaya uyabona uyaqhuzuka ekhaya uyalimala ekhaya ulahlekelwa izinto ekhaya ingane ziyagwazana zixabana zodwa bese kucelebratewa liyonto ehlukumezayo ake celebrate into ekujabulisayo ake celebrate impumelelo ake celebrate achievement people must stop celebrating the blood of Jesus stop ngisho kahle ngoba izinsuku ziyeza uzobabona abafundisi benza imsangano ake ucabanga ukuthi umama kaJesu uMaria wayekade umqondo wakhe unjani kuthiwa ingane yakhe isingungu abantu ingungelo iqiniso ingungelo ukuba indlela neqiniso eya kuNkulunkulu Baba ishawele iqiniso ibulawele iqiniso Majino Maria bayibona ingane yakhe beyilengise esiphambanweni majino uJesu eboshwe negebengu kuthiwa ongcona kukhulula isigebengu hayi lo ngoba kalungile majini igazi lakhe liphalala today you are celebrating the blood of Jesus you are a fool isicino wena uzocelebrate ukuthi umakhelwane ugingene emoto isicino wena you are going to celebrate ukuthi kamakhelwane akudliwe isicino wena uzocelebrate ukuthi bonke abantu like ongabathandi bayafa you don't celebrate such thing konke lokhu uyakushiyela kwimimoya ingakho uthi umuntu ingakho ithi into ngiyabathethelela ngoba bakwazi abakwenzayo umuntu bengabe kuhlukumeza myeke uzobathola ngelinye ilanga abomfikisa kulento ayifunayo umuntu mayekhalisa myeke uzobathola ngelinye ilanga ingakho mina mangisebenza ngomakhanda oil into engilwelayo umuntu shona namhlanje ngilwela uJesu usemakethe kakhulu uJesu impicaba abadala kushayiswana ngaye kuma social media abanye bayamphika abanye bayamvuka kune confusion iconfusion idalwa yini idalwa ilento yokuthi abantu abazi ukuthi bamephi kuJesu ukuthi kumele bakucelebrate ukufa kwakhe noma kumele bakhale ngokufa kwakhe ngokomthetho makuthiwa ilanga likaJesu kumele ngabe kuyazilwa ngokomthetho kumele ngabe kuyazilwa ngoba ilanga elikhulu okwafa inkosi yamakhosi kumele ngabe kuyazilwa inkulumo zibe nesizotha hayi ukufaka uphela esilondeni ukuthi wenza kahle wafa ngoba wafela thina sonke hey uJesu akafelanga wena uJesu wabulawela ukuthi ukhuluma iqiniso elizophilisa abantu kanti ayikakaze vele lifuneka iqiniso wafela lonto uJesu akafelanga wena uyoyifela nje wena wabulawela iqiniso nama politicians akhona afela iqiniso yabona nakuma club asebholeni bakhona bafela iqiniso nasemasontweni bakhona bafela iqiniso nasemndenini bakhona bafela iqiniso nasemakhosini bakhona bafela iqiniso wafela iqiniso hayi wena you are going to die for yourself
kwangimela ngalikhuluma iqiniso elizokuphilisa njenganami nje mangikhuluma iqiniso sengabulawela iqiniso lami kodwa hayi ukuthi ngifela wena hayi ngangifeli wena ngibulawela iqiniso lami yabo iqiniso lami ngalisho bangalithatha abaningi hayi ukuthi ngifela wena show mina uKing Bhang inkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini ngicela ngakufakela kunento eziningi ezicontradictayo bagcina abantu bangazi ukuthi bazoziphendula abathini bese beyidebate ngithi awubheka imsangano umuntu okhuluma iqiniso nanamanje akafuneki umuntu weqiniso uyavalwa ukuthiwa uyasilenzwa into eqiniso akafuneki namanje usungathini ufela abantu ngalokho cha wafela iqiniso elaliphilisa abantu abalithola baphila la iphambana khona mawusucelebrate ukufa kwakhe shuthi one day mina ngiyofa bese kuthiwa hayi usebenzile wafa uKing Bhang igazi lakhe sesiyaphila ngalo baba la mina mangifile mina ungacelebrate ukufa kwami ngenhlanhla ngeke ngiyife anytime soon zonke indlela mhla ka 3 May ziya emakhanda lapha dem shilo ngathi labantu abangenayo makhanda kade babethi King Bhang usiza nini thina ngithe abalungiso 1.5 bese beyafika nabo lapha laba ngena makhanda bazokwazi ukwathola amanzi edam into engabayithola umakhanda nalezi insebenzo ezinkulu kodwa ungena edamini bazongena insebenzo yasedamini bazoyithola mina wami umakhanda ngiyofaka edamini plus idamu nepower futhi bese bekha lawo manzi bese begeza kulawo manzi ngalelo langa 3 May zonke indlela ziyalapha ukuthi ufuna ukuya kuzomela ungisendele uWhatsApp usho ukuthi ucela ukureservela ufuna ukuya ngisazonikeza inamba yomuntu ozonihlelela itransport eyobiya khona ngisafuna uqale ngibheke uWhatsApp ukuthi labahlala bengikhalela King Bhang asikwazi ukuya bakharakana stone asikwazi ukuya edamini asithathe entweni nanti ithuba lifikile wena ungathatha entweni bese kubakhona izinkunzi ke ezobe zofuna umakhanda oil ngena ngalomcimbi ikhokho nawe futhi ozokuba abantu awu5 uzoba namandla ukuthi ngokulandelayo ukwazi ukugibela phezulu sothola umakhanda oil kodwa uzobona ukufika nje ngishilo mina ngathi izinga lasedamini linyukile uthi ungena emanzini uzwe ugezwe inyawo ipower mina ngifike sengiqedela mina into engazi ukuthi yenzeke emhlabeni ngithi umtshele mawusuza into egeza inyawo afika umuntu athi awe sengiyezwa mase ngithi okay gezake mase ngamlekele ngamgeza niyobona into obenzeka lapho mawuyifuna number yami 0798130260 onyanyayo futhi ngenhlanhla hayi ngoba phela asikwazi ungakhuluma iqiniso khona abantu nje manje abarelaxile yini hayi ngeke ngisafa yini uJesu usangifela cha wafela iqiniso uJesu futhi ungaphathi igama lika Jesu ngeze angifuni ingakho nabantu abagiya ngegazi lakhe baba xa ngifuni le nto mina giya ngegazi ugiye ngethambo lika Jesu uselebrate giya ngamandla ka Jesu hayi ngegazi lakhe giya ngamandla akhe hayi ngegazi wena uzoqhubeka ngenkani njengoba sengikhuzile uzozibona ukuqeda ngizothi ngiyagiya igazi kaJesu kufanele kuchitheke amagazini ngoba sithandi lento eyenzakalayo mangabe kuyiwe enkonzweni kuginga amabhasi kuginga amatekisi chitheka amagazi abantu lapho umuntu kuyashiwa kuthiwa seligingqikile ibhasi lenkonzweni abafundisi abanandaba inkonzo iyaqhubeka as usual akushiya ukuthi ngeke isaqhubeka khona usathana osohlaselile kuthiwa hayi bafe kahle ngoba yini bafe bezenkonzweni kufanele kushiwo njalo uthi nazi izinja abantu bafile babheke phezulu sekukhona amaphoyisa ama-ambulance umfundisi yaqhubeka inkonzo uthini bazalwane uthi nakho ngena umbiko ukuthi ibandle besuka le selinebhasi kodwa abazalwane sukumani basukume bafe kahle futhi good ngokufa kwabo ngoba yini bafe bezenkonzweni lapho umndeni wabo uyahayiza lapho kade kwama breadwinner lapho kade bethi balanda amandla thiwa bafe kahle bafe bezenkonzweni what a cruelty thiwa bafe kahle bagindikelana abantu beyenkonzweni namatekisi bagindikelana namabhasi ilento yokucelebrate igazi you can't celebrate blood
inamba yami 079 813 0260 bye bye.